Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u, kako kažem, prvi tutorial na mom kanalu. Znači danas ću vam pokazati kako, to jest pokazat ću vam moje, kako kažem, render settings i kako renderovati u 1080p 60 fps, tako da ovo uglavnom svi znate, ali ajde da čisto pokažem svoje settings. Uglavnom za početak, ako vam video nije u 1920 x 1080, morate ići vamo, ovdje isto ovako se namislite kao ja, znači ovdje gdje piše stavite 1920 i ovdje 1080, ovdje stavite 60 fps i ovo sve ovako nek vam bude, znači to je to što vam treba i to će vam tu uvijek stati, znači samo to namislite i to je to. Sad morate imati neki video logika, ja sam to bacio neki random intro, nije bitno. Sad ja njega ovako selektujem, idem file, render as, znači sad ćemo sačekati da se tu rendera i sad vidite koliko ima ovih vidite, znači ovo main concept AVC, AAC, MP4 AVC, znači to nađite i zatim scrollite skroz dole i nađite da vam piše evo ga, Internet HD 1080p. Znači, tu neće biti 60 fps, samo da vam kažem, znači morate idete na Customize Template i sada ovdje pažljivo pratite što ću da radim, znači ovdje piše Main, da bi bila najbolja kvaliteta, stavite na High, ovdje samo ukucate 60, ovdje ćete staviti 28 i ovdje ćete staviti 14 ovih miliona, kako god. Sada vi encode mode, kako god, to morate idete na ovaj sistem, idete na check GPU, znači meni je OpenCL ili šta god je to available, sad idemo tu i selektujemo OpenCL, znači to morate do sistema, ako to ne uradite neće biti 60 fps video, tako da to vam je dosta korisno. Zatim idemo na audio. Audio je najbolji kad stavite prvo na 96.000 i drugo selektujete na 96.000, znači ovo vam je najbolji kvalitet zvuka, da su oni Vegas koji je fiksiran onako, tako da ovdje ništa ne morate da radite, to samo pravite GPU, to vam je dosta korisno, ništa posebno. Idete sad na project, idete, ovdje ćete staviti Beast, use project settings i ovdje ćete ostaviti default, znači to je to. I idete sad OK i samo selektujete to šta god tu da ste radili, pišemo oko zvezdica i ovdje napišete ne znam bilo šta i jednostavno će vam se video renderovati i onako, to su neki od mojih settings. Vidite kako se malo brže renderuje, zašto ovo su vam negdje najbolji settings i najkvalitetniji, znači ovo su vam, mogu potvrditi da vam je ovo najkvalitetniji 60 fps video, tako da to je što se tiče ovog videa, nadam sam se video, ako jeste, ako sam makar malo pomogao, ostavite neki znak podrške i sretna Nova godina svima, pošto nisam bio u stanju da snimim klipe baš za Novu godinu, tako da vidimo se nekom od narednih Minecraft videa.